Ono što želim da poručim ženama Novog Pazara jeste da zaista nisu same. Da mogu da se obrate službi za besplatnu pravnu pomoć u gradskoj upravi na prvom spratu, bez obzira na radni status, na ekonomski status, za pružanje pravne pomoći kao i pisanje akata, tužbi, žalbi, kao i zastupanje na sudu, normalno, po potrebi. Novi Pazar svi zajedno, stop nasilju nad ženama. Što se tiče ovih 16 dana aktivizma, ono čime će se Savet baviti jeste kako podizanje svesti, tako i promociju prevencije, odnosno nulte tolerancije prema nasilju. I ono što će na neki način zaista odlikovati ovu našu kampanju koja, usput da vam kažem, nosi naziv. Po broju predmeta, konkretno razvoda braka, mnogo je uvećan broj, nažalost, razvoda braka za razliku od pre 10 godina. Znači, žene su se osvestile, mada i dalje vrlo teškom su položaju. Nijedan vid nasilja nije privatna stvar i da ne treba da ostane na tome da se nas ne tiče nasilje koje se desilo ili kojeg smo svesni, iz razloga što, pored toga što želimo da ohrabrimo ženu da prijavi nasilje, želimo da stvorimo ženu koja neće imati potrebu da prijavljuje nasilje. U smislu osvešćenu, osnaženu ženu koja jasno postavlja granice svog integriteta i ne dozvoljava da bude žrtva bilo kakvog nasilja. Institucije koje su potrebne da rade zajedno sa ovom službom, po meni ne rade dovoljno. Kao preventiva fizičkom nasilju prijavite psihičko nasilje, prijavite ekonomsko nasilje. Nije samo udarac nasilja i govor mržnje je nasilje. Govor u kome se ponižava vaše postojanje. Nepriznavanje vaših rezultata samo zbog toga što ste žena. Nažalost, da društvene mreže su dosta negativno uticale što se tiče te pravne problematike. Većinom su lica od 16 godina, 17, pa tu do 40 godina. To je najveći taj starosni dob žena koje se javljaju nama. Često u kontaktu s tim ženama, kako su upoznali su preko društvenih mreža, onda je jasna i situacija kakav kraj bude. A posebno u svemu tome i deca su žrtve tog nasilja jer trpe između roditelja sve to da gledaju, da podnose i da se bore s tim. I hajde da preveniramo i ove vidove nasilja kako ne bi dolazili do fizičkog nasilja.